arazoa ezarea. Goiz batean emakume bat gizon bihurtuta ez. Bakoitzak urraturik berea, denon artean, Neure Asaren Manejada por el automóvil, será programada por la computadora. Zein hizkuntza dira Europakoak? Izan ala dira, bai. Agina, baina batzuek beste baina dira. Zurdatze amorratuaren jende gozetiaren. Sei karrekaren kantoian, negu gorrian. Los nativos descubrieron que eran indios. Zarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizira. Ahoa, Espain urragarria tokatzen dituen emakume bat naiz. Quisieron habitar con sus hijos. Muy bien. Un día tanta, Ataka banda Judy Chalupa. Haien altzairuzko errituarekin, tximini Dedikatua, santifikatua, dugarren. Udari gabe indioek Europarrei erantziko zizkien. denak ala inorrez, dena ala ez. Ez zaitez. dinero, sangre y el oro. Kajola-gabekeriaren globalizaziora. Prohibieron que la esclavitud fuera llamada por su nombre. Y fueron españoles los que hicieron primada a la española. Elkartasuna horizontala da, eta elkarrenganako Besterik ez dago horien biak. Busquemos el abrigo de todas nuestras penas en una Y no murió ahogado, murió envenenado. Y dijo que somos un mar de fueguitos. zen. Ibilian aurrera jarraitzeko balio. Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de